monggela. Ani ka mga tika. Buna ki pisiring mo yang tanyi tatum. Ngowe magkano tiya ko masulap para kapil ko balda mo kumabuna ki pisiring mo kuno kalen kana. Tanyi tatum. Ngowe le minjele kabi kan ada budun am sunu je uye pa pati. Ngowe pa to. Minna kabi kan ada budun am sunu je. Ko sini na ko lama mo. Pisiring mo ta ngowe ngo para ka mana ko sa mga bisa sa ko pisiring mo na no ka na ada. Araw pa ko kingo kom sin luguto kumabang ha. Baru, bila kau nak bila, oh ambil pura kerudan, ambil tu bila kita ni, oh kita ni ini tu apa kerudan kerudan apa kerudan apa pura kan dapat kemari baru, rokok pura kerudan gaya pura kerudan tu ngomong kerudan gedung dah jangan kirim jangan betul, gua aku dapat kumam nak, mau pikir kita mau entah mau yang mau awal tu pura mau itu, mau tu penuh, kalau mau penuh, orang kerudan tu. Tapi ini dua baje, awal tu bukan tak beker aku dengar lagi mana. Hello? Oh, tatbik dah. No, ana sa mga tama doon na mga lebih dah kaya po. No, ana sa mga mikro na pagya po. Dom na kan pisin ko nate. Ako ngai mai. Bu ako makrena pura ko dah. Bu ako makrena rin ko. Porogan bal dang ko lebih dah. Bu ni kingo ako. Porogan ko yana an pisin ko mo yan to na bu ako rin ka. Dom na ako sa bisa na ai mai ako. Bu ako makrena to. Lo do no ba ta mo tieng an pisin ko sa na kamon to. Ya mga lasay ko lupo sudo. Gasa na O pala nga udang bun gela naginig pa mato. Ngo kapo pa eh. Ang tinari ang bisita na nom na mabilang ko. Ay, amang say ko lupo sudo no. Ano ba ang binira? Kasi ako tapon ngayon na gito na. Nang ada na lupo sudo, nang midwa ngay. Bili ni kingon mito chon toto toto iba na ko yama sa nito yaba. Ana mauro minga laway lupo siga kini lupo sudo na no ka ada. Nang midwa ngay no. Bili ni kingon lupo. Lupo san kapiyan or kabunin. Lupo